Kada je u pitanju nova bolnica u Doboju, ono što je ključno, jedna nova usluga u stvari, to je uvođenje angiosale koja će sada omogućiti pružanje usluga iz interventne kardiologije. Na taj način vjerujemo da će se procenat smrtnosti i invaliditeta kod srčanih bolesnika koji gravitiraju u ovoj bolnici značajno smanjiti. Druga važna stvar jeste uvođenje službe intenzivne medicine za nehirurške grane. To je jedno iskustvo koje nam je pokazala pandemija virusa korona koja se događala istovremeno sa izgradnjom nove bolnice, gdje smo zapravo vidjeli da osim intenzivnog liječenja za pacijente koji su na operativnom programu, da su nam potrebni novi kapaciteti i za one pacijente koji su životno ugroženi, a znači, kažem, nisu na operativnom programu. S te strane, ova služba intenzivne medicine za nehirurške grane ima jako veliki značaj. Pored toga, isto je važno napomenuti da sve bolesničke sobe su u potpunosti snabdjevene medicinskim gasovima. Sve bolesničke postelje su snabdjevene preko nadkrevetnih jedinica, dovoljnim brojem priključaka i utičnica, gdje u slučaju potrebe kada su svi ostali kapaciteti prebukirani, a potrebno je intenzivno liječenje, da se zapravo i ove bolesničke sobe kroz uvođenjem ovih mobilnih aparata zapravo mogu na neki način pretvoriti u jedinice poluintenzivne njege.